ke tenang ya Nepali usinong maila ta shiba ma kenu tete janu galir pa tenanga Pholmaya मेरो सानो बहिनीको नाम चाहिँ फलमाया अरो अहिले त म क्यान्डिडेट होइन अब नेपालमा डाइरेक्ट गयो अरो डाइरेक्ट गएर मेरो बहिनीको नाम चाहिँ फलमाया भन्छ आउ भाषामा त नारोमाया भन्छ बिजो गरेर जी झट बोल्ने होइन मेरो घर त त्यो काठमाडौँमा छ मेरो बहिनीको घर त दार्जिलिङमा छ म काठमाडौँदेखि चिया खानु पनि बिहान दार्जिलिङमा जान्छ बहिनीको घरमा के हामीलाई बहिनी गर्दै चाहिँदाखेरि त नहोइन के हामी कि मिसा बोल्यो नागा मिसपुरा बोल्यो भो सब मानव बोज्यू बोले नागाल्यान्ड आइके नै हामी नागाल्यान्ड पनि लङखम बचे दे खास आएर काटिकन कामाइकन खामा नआसी दे मामुली बाबी चाहिँ हामी ताउरा काटिकन कामामा नआसे एक दिन 35 काटिआसी दे हामी त ओइ दाउरा पनि किसिम हामी कोही दिबो होलुङ कास पनि काटिसी हामी त किच्चा जावा पनि काटिछे हल्दी जावा पनि काटिछे अरू कामारी भी काटिछे अरू त्यो ठिक पनि काटिछे इमर्जेन्सी टाइम थियो हामी त कि मिसाको होइन मानु पनि काटिदिन्छ होइ त हामी दुरिन जाता कि त इनका काटिकन आमा नआसे इदो पुरा एडभान्स बुकिङ गरिकन हो हामी कि बुकिङ गरेछु त आना काट्यो बोले एनिका गरिकन कि मिसा बोले हामी लङकम बस्ती थियो अहिले एडभान्स खाइकन पलामा नआसी दे यो लुङनाङमा दोलो लुङनाङमा भन्छ होइन हो यदु लगा नीति थियो हामीलाई क्याम्प डाकी चाहिँ एनिका हामी कता जम्दी हामीलाई चुरा नाम त साइला डाकी चाहिँ साइला के हामी रसन लोबली बताइसेले चाहिकन चाहिए त कि मिसाको होइन हामी त लिस्ट बनाइकन पठाइसी दे चामल 10 किलो हो तो क्याम्प राशन खत्म होइसे चामल 10 किलो गुसानी 1 बुवा हल्दी 1 बकेट और त्यो नमक 1 बकेट और दाल 1 किलो और त्यो के भन्छ मिठा तेल भन्छ हैन मिठा तेल पनि 1 बोतल और पैसा पाच्यो भने ब्ल्याङ्क कार्ड पनि एउटा त्यो लुङनाङमा दोलो छ नि त होइन एनिको बताइसेले कि मिसाको साइला त एकदम यो पैसा लगेन आले छन् दे एबाले रक्सी खाइछे एबाले राम खाइछे आगी वाले त मधु खाइछे ये तो की लगा पैसा बरा खाइछे कोइले राशन लगा पैसा बरा ताई झार रक्सी सब खाइछे अरो रास्ता तो ब्लैक टेप सब दार लगा होइछे अरो एकदम खाइछे गेम पहुँचेकोले टाइम चाहिँ ओ माइला गइछे यति टाइम चाहिँ हामी त
हामी लगा पेटी केरो केरो खाला गुरी राशन खत्म होइ चाहिँ भोक लागि चाहिँ केरो केरो खाला गुरी आसे किति आइबो राशन किति आइबो गोगिने रोकिसले ओ मैला गयो हामी लगा जुरा आइसे हामी पत्ती जलाबो नि पत्ती जलाइसे जराक जलाइसे दे जलाइकिने हामी लगा जुरा के लोबुले 10 लाख लगिने चाहिए दे जाइसले सरलक्कै निसा गरिकिने आइ तो खोइ रसन खोइ भनेको त रसन सब यादी आसे भएको के होइन यादी भनेको हैन त्यो हामी चामल गोर्सानी खोइ सबै खोइ गोर्सानी पनि यहाँ छ चामल भी यहाँ छ सबै यहीँ छ यिनीका गरिकिन हामी त भोक लागेपछि खुङ्गोदेखि एकपल्ट खुक्री पनि लैकिन आनेकी थिए हामी साई लागि मारे बोले बोले बिचरा मरम लागि चाहिँ खुक्री पनि राखी चाहिँ डार्के ठन्डा पानी बिजाकिन होमा बोली दिएछ ওই তো ইনিকা মানো আছে রে আরো কোথা করে বলে তো বেশি আছে হইলে কি করব সীমা কোথা পড়া তো হলে আমি লাগালাম তো কাকা তো এলা ako cho sân buồn nhé con này happy flower gì vậy nuôi देखा तो यदि अपने लोग आए कि नहीं भय भय कि नहीं एकदम खुशी भाई से को लगा से देखा तो लगा अब्जा इतना देख से अब्जा तो क्या है अब्जा बोले मैंने उज्जला गए उज्जला गए बोले भी एकदम औगुतरा भालबरा ट्रांसलेट कर ले मैंने अबुजा अबुजा होगा dancer gambar gitu abuza abuza senar bang abuza si janwe abuza mereka na every Sunday panong majang la weekend bo eka na ye panong body clarification si janwe juga ada sini bawa aja. Senglang nong juga ada merek mencor. Umur juga punya harus jadi. Asal senang kita nesa gemzar gaga buta kari ya panong ya kan ya kaplin sih ini. Padahal, evano ye seriously began a shibu come like na. Listening ye poser ye kaplen shi janwe. Iska da bo ye kumo shi jan. Oh, kumo shi jan. Oh, why? Because yes, summer ekajan bo, summer aruzun bo. Demerang, ikhlas, demang datang anak rakyat. Di sana bu ya kumu sih jangan. Ikhlas, demerang datang kumu sih jangan.